basebo ne banyabo bakungubazi banaife mwena mwena amaina andetebwa General Bigirwa Moses nga ndi secretary for mobilization wa NUP mu Eastern Uganda. Mbaire wano okuva amawulire gabairewo era ndowooza nizo mukuba n'asemba okuva mu lumbe luno kubanga Waiswa mbaire mutegeera bundi nga nkali kujja mu maiso ntambwire ne ttiimu nene era nga twabaire nayo wano okuva ido ayinja kuwaako abantu babiri bonka batuuse obubaka obutontono ate tuwumbewumbe. Asookera era kampe chairman wa NUP wa Iganga district ate nga Waiswa Denis abaire executive member mu lukiiko lwa NUP lwa Iganga district. Mwami Sumaka dotuuse obubaka bwa comrade. Neyanziza omukisa guno amaina Nairobozi nze Kitimbo Sumaka chairman wa NUP Iganga district era abaire mu kalulu ka council wa district Iganga Central Division. Okusookerera la kambe yanze mwena mwena okubanga mwidi okutugemera ku muganda wa ifono Waiswa Denis. Nze bana Waiswa Denis okufa kyankubye wale ino nakomye okufulumya eziga lyange nga dada azaala muzeeyi yafiire naizemu okulifulumya lunaku lwaido kuba yafiire yabeire kyandawulo ino gyendi timubwene leero timubwene lwakalulu aye tubonagaine ibanga iba tidakwira ino mubanji bebogeire aye nenda kutuusa okubasiima mwena mwebala omutima gwe mutulaze bana. Nawalalawo Waiswa Denis abaire member ku kakiiko k'entwala aka district era olunaku olweido nabaire nva bugiri nenimunangwe nabaire nayo mmotoka nga nimukoba nti tulina obuzibu tulina entalo ediri mu kibiina kyaife aye nkoze nti okuditoolawo bwe twakubaganya ebiduubo nakobye nti ndikujja kweta Waiswa Denis beeku nibyendogeraku naye tubone bwe tutambuza ekibiina kya mukisa mubi Katonda tanganye mu kwa bigambo ebyo amasimu gakubye mangi ino okuva we naviire ebugiri mpaka we natuuse waka wano ng'amasimu gabitirire nti Waiswa Denis aviire mu bulamu bwensi. Ife nga people power buli comrade lwatufaaku tukoba tuti tulina okutuukiriza ebyo byabaire akola ki akola. Nenda okubakakasa bano okubakakasa nti buli NUP ali wano na buli muntu ali eyo Waiswa Denis atuviire ku maiso aye alina ligasi gyalesi oyo abaire commander land forces. Era nenda okubakobera kino ndakutwala nze ebigere bye singa ekibiina kinaabanga kikaali kulaga oyo gwe kinaakola ki gwe kinaasalawo ebigere bye ndaabitwalanga. Ate era tuyikiriza nti omu kwife buli lwatuvaako atwongera maani gajja mu maiso tutawaamu maani nga bannakibiina. Nze mbere tusuubiranga essaawa eno naasobola ogema omuzindaalo guno ndogere ku gye muli bana kuba ni bwe ndi wano nafunye obulwaire okuva obwire ze na bwenteidi aye ndiwuliranga omubiri gwange guzira maani. So kulwembeera oti neeyo tugemere walala tuwerekere muganda waife tumutwale mu nnumba ye ensembayo neyanziza. Yabaire chairman wa district nga awo obugambo ku muganda waife Waiswa. Comrade atwala abavuka dya jamaa ng'egye twabaire wano obwire twawayiyamu kunaabataka ndowooza kozesa eddakiika ndala kitundu ku ebyo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baganda bange otwekungainya nga twambaire ekyambalo kirala ekyobulizi ekyabalizi ng'ate twidde kuwerekera muganda waife, muto waife, mukulu waife. Gainano lwaisano wabula mukungaineno lwakukakasa bukakase nti embeera Denis gyalimu kisoboka iwe okugibaamu era kisoboka nze okugibaamu. Ewava okundeeta muluumu gye nva okuvaamu gye bali kutwitingira mu muganda wange. Muzeeyi oyo atuzaala alina akantu ke yawanika ku kima nti nga koba nti awali Katonda eza kitasoboka. Muzeeyi nwerera ku kintu ekyo, nwerera ku atiko gye wata mu nnumbayo. Agali Katonda eza kitasoboka. Denis yawanika ebendera lunaku lwaido nga president ali mu iganga.